Hrvaška ima 24 društev gluhih in naglušnih. Ena od teh je v Zagrebu na naslovu Ulica kneza Mislava 7, kjer deluje že od leta 1958. Ustanovljeno je bilo leta 1921, svoje prostore pa je imelo v ulici Ilica. Hrvaško društvo tolmačev znakovnega jezika deluje na isti lokaciji od leta 2007. Študijski program za tolmače traja 3 leta. Po pridobitvi certifikata se tolmač lahko stalno zaposli preko Ministrstva za socialo in politiko mladih v enem od društev na Hrvaškem. Tako je danes na Hrvaškem zaposlenih 53 tolmačev. Kot nam je povedala predsednica Katarina Tonković, največ sredstev za delovanje društva pridobijo na javnih razpisih. Odlično. Imamo. Ne, ovo je staro, Zagreb ima preko 1100 članova registriranih, a dođe oko 300 do 400. Mi Saveza gluhih grada Zagreba najviše se borimo za poboljšanje života mlade i istovremeno stara ljudi, a sada se najviše borimo za smještaj starih glugih osoba u jedan dom, institucionalni dom, da ne budu sami, na puno stara glugih sama različite domova, svi skupa da nađu jedan dom. Staro umirovljenici dolaze svaki utorak u klub, onda uvijek imamo neki sastanak, informacija, politika, vijesti, događaji, novosti o socijalnim problemima, uvijek neki sastanak, organiziramo izlete, dogovaramo. U ovom savetu pa jako puno isto održavamo takave znakovnog jezika, isto organiziramo različite sekcije, za planiranje, za bicikli, za putovanje, razmjena za druženje za gluhima. Imamo isto jogu, vježba joge i aerobik za mlade, ples. A petkom dolaze mlade, isto se organizirao izlete, predavanja.
svaki 6 mjeseci dobivamo od Zavoda za zapošljavanje radnika gluhe. I onda njih zapošljavamo ovdje na javnim radovima na rok 6 mjeseci, pa ih zaposlimo ovdje. Bilo kakve poslove radi, svakih 6 mjeseci mijenjamo po 2-3 osobe. Znači, u Savezu gluhih i nagluhih grada Zagreba imamo zaposlenu izvršnu direktoricu, ona je defektolog, imamo zaposlena 2 socijalna radnika i imamo zaposlena, znači, 4 tumača. 2 u osnovnoj školi koji stalno rade sa istim učenicima i znači 2 tumačice koje su stalno na terenu i nas 2 kolegice koje smo socijalne radnice, također idemo, znači, pomagati ako treba na teren prevoditi. Majkama imamo savjetovati kako treba odgajati malu djecu. Sada puno mladimo dano algebru, učenje informatika, sada je situacija mnogo šteta i mnogo mlade moje otkaze. Onda vodimo brigu da učimo algebru, da mogu promijeniti zanimanje i zapošljavati na drugim mjestima. Pa, to je jedna formula, recimo, Savez gluhih Slovenije, ovdje gore, pa adresa, pa e-mail, to mislim kažem, pa i ovdje, pa onda imate vi ovdje gore, da provjerite na internetu, pa što neko piše, mogu vam sada da pokažem, ako mi problem. Mislim, ako vam te ne tad Sada ne, ali ja sam vam rekao, ja ću se vratiti k vama, a i danas sam došao ovdje samo zaradi društva zato ne želim miješati. Mislim da to ne razmišljam, nego ja sam htio... Zahreba svih gluhih da besplatno godišnji poklon za prevoz tramvajem, autobusom. Popust imamo pravo 50% pretplatu za televizijske. Potreba da
50% popust na telefon. Neograničeni broj, SMS poruka i internet. Društvo gluhih in naglušnih Zagreb je izdalo prevod strokovne publikacije o dvojezičnem izobraževanju gluhih otrok. Knjiga prikazuje način učenja govornega in znakovnega jezika. V društvu mesečno organizirajo tudi različne dogodke za otroke in predavanja o zdravem načinu življenja. Vabljeni, da jih obiščete.